Tutiji nanyamade poma gama jigwanya shanmu asamu boyimu desu kutkangwa tiasani amu paka wikagwa chitiama muru layam daulum besumali nanyitamade poma gadungu ili nanyitamanya li nanyitange banya Jesus zabu ali kuso amya peli bulinge ayatane kuso temali temama wale ho mashule hwange kuso de ali tulama ju atiza bemagale gumali matsu kuso temali tema chami tengai mi taduza bemagale bi nanyita mate phoma gdungu suba yesu moko kwa de jikini skwa Jesus zabunya edi shi suku kwachi suba yesu moko kwa de jikinsa li suku kwachi nani yuda la sobwa bi roda jininne kwa tewa wa kwa majobu edi shi suku chila desani yuda la sobwa bi hal khoma thili jolo shabanga yuda la sobi suba yesu de jitiasu hal khuna klyamanya lama kashipudu ni klyamali matsu busobu amnya nya suba yesu de jilama kwabi evutu labu alyo benya lama kashide makoro sotenya jerusalem wa kuhingwa madutsu tilikulyalo busobu nya lama kashide koruni mashi gute tsudubu ne kwa kwajizu da matima yikanya lama kashide makoro ngami danga bi tulibesni busobunya lama kashide makoro matilikulya mangawa kulesni tsudutu tsititu ntsucho tsukwa atia lope kwa maso zabunya supa yesu kenyes kwa gasubute christian bema jesus za bema te iwu zitu lamangabu kulesni azazanya supa yesu kenyes kwa chosubunga mi jesus za bema shawak tutikde zulabu sole supa yesu te chosute bema shawak nya ro shawak telikulamangab ulingai mi edite ha ko bete ha shi ko nkucha kwanya athi alope kwa ma tipadama inyasiu besumanya Jesus za bema shawakate inya akhu manishi guma puduni inya tumanya sole glama myungalo guma puduni rotuiro myugna kalo bes catholic bema telezulu shingabu catholic bema ima minya ashinge benya mokudu ko tiama ajinya tini tiwa bema ima mingalo ajibi semma bema ima mingabu kulesini tumanya aza zulasani Jesus zabu ajine kwa catholic bema tumatenya akhnishis ajizulamangab alyo benya catholic bemanya yesli la sobu di matsu busobu ajibu imami doma shawaktik klima wunyini myuti maklima wunyini aji subigu jigujwama chulab gulesani ku sonya aza ulamulasani nyenyebonye edisa hako kenyes kwanya wati constantine Jesus zabute fufulele jini jinama wakunama jiwagko shamwama shajama kwabi kahwama kwabi lijigko gotinye kwacho catholic bemanya myani thuli zulama de lo malo kulingemi edili hashitsu chokotenya roma wati bi byzantine wati bunya mawale ho mashule khoma klesni orthodox ku sobema ewu tilito tulabu alyo benya wati mawale ho mashule khoma wunyini kopotabo jinama shama wunyini chiche mkwa chiche ku so kalesni byzantine watiama Jesus zabunya orthodox bi mutili tamangabu orthodox bemanya ichi iwu bema mamingalo bemusamanya iwasni ichi iwu puchonga bi tilibemangalo gulingemi catholic ku so bi orthodox ku so nyiku jakwa ka halyoshi ku so pelyoshi nya majwas edi titu mwatsli ko desni ku sonya chichi ni be pelyo alyo banya tsudupiti ichi ngama tipa wati po liu number sali frank wati ngama chalming de misumi guma wunyini ngalo gutinyi kwa joni orthodox
orthodox punya manishi alobenya thumanya ngono teni ma isu chalmen de misumi go shinga besene khu so teli ma wale ho ma shule ho ma mye teli kulu shibunga kulesene orthodox nya latingo te azazat akhuma jama teli kalabu nyenye catholic khu sonya titu sa ha wa ka te balo orthodox ajinani sa ha wa chi te bu uma kenye titu ngwa ha ti shi ko chitanya catholic ti phanga Martin Luther besumanya imatama catholic khu sobi matama mawale ho ma shele ho ma photuama tele eutulabu titungwa han siti ko kwanya Lutheran khu so bese tele dolabu nyenye Lutheran khu sonya ku tsuwa shitiabu kulesonye goma dolenya Anglican khu so tele dolama ngabu Anglican khu so dolamanya England wati ngama Henry nabahi nya hisma ni ro wati mani ro tili ru nama setwalo ku soli maru nama ni ru mada bitile banya inya nisus ni ru ko ku soli ide tako uti ni kwajo inya ku so eshi matula se Anglican ku so bitile pyo lama ngalo hi tsu ngwa wachi tiabu titu ngwa ha ti tsu ku kwanya Calvin besumale edurus ni chama amya jolabu kulesnye ku sonya tenye miela bula Calvin de ewutoma ku so ne kwanya amya matele pelushi jobu Reformed Church dama teleushi kumale mas Presbyterian dama teleushi jolabu Calvin li ewutu lama ne kwa jitia sonya nyenye te hawa chi jobu kulesnye tetu cho ha ku ko chitanya ko de ku so dolabu ko de ku so te ewutu sonya England kwa mangama John Smith basumale ewutu lo shabu kulinge minyi myama mukwa jone ku sonya ku so tenya Thomas Halwes basuma American kwa ewutu lama ko de ku so ngalo bitile balo Thomas Halwele ewutu lo shabu ko de ku sonya te hangwa wachitiabu nyenye lomi mukwa tiama ku so ne bede chonyanya Methodist ku so tumanya titu hi habi titu ku han ku chakwa America mukwa jo ewutulo shabu kulinga me titu ku ha chose hi ko desane chichi nya ku so pyolo shabu zai Assembly of God bema eji ku so tumanya azuma bema titu kwa jo ewutulama ku so timanga basane William J. Seymour basumale ewutulo shabu tumanya sishema hade edu chase wa kwama ku so timanga bu titu ku ha choko de ewutulo shabunga eji ku so nani ku de ku so ka bi halu shabu golingai me titu ku ha hi tsi hi ku de sane eji ku so de koru tiaso ajina tini tewa kalina tuli zale ho shabu Church of Christ bema Jesu ku so tumanya mapada stonga bi Campbell basumale ewutulo shabunga America mukwa jone ewutulo shabu hi wa nyinya hi wa chitiama ku so ngalo kumale matsu nyi lumi mukwa tiama na chonye tinyi mate wa kwama ku so 7 days Adventist bema tuma ku so tenya LNG White basumale ewutulo shabu titu hi ha chu sa ko te ewutulo shabu sene nyinya ni tsu wa chitiabu Jehovah Witnesses bema Yehovah Sujamujasu bema temaku sonya tituhi hashi choko te Charles dase Russell basumale ewutulu shabu hi wangwa sechi tiamaku zo temangabu nyenye Jesus zabu ne kwa kuso samu chi tianga bitelebalo nanya made to kwa nasudungu